Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya Taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Iraisi wa Jamhuri Azali Assoumani hatende ya swalatul Jum'a mjini Wela haruma Eitanraya. Baada ya swala ukamiliha, rais hatekeleza hutuba kama kawaida. Azali Assoumani hatahawa Komoro wajadidishe zedua za utahai amani haledara banuntiju na rishili rais Azali Assoumani. Lezi mwabakana mniombe bamwe niomba amjumjibuni wenge ritsisaze au kaga bandu aminiu kaya zedwa zinu zisaidie ntinu ndondo zisaidie ntinu ndondo haukaya alhamdulillah ngazambwa mahalani pia ngasinene mahe amani na bonga wonti walona mapesa na kadha sa komrusubutoro wenge zedwa hizo dezatunga amani nwilio ula wanane tabu zilio hauna ikadha wa kadha alhamdulillah ya amani hiyo wenge ngamonao beke ngaba pleti yo kama mazubake ma polisi hunu saga mjoka kad na shida hini mjirto be ha polisi walakani okayabondo kaya suhamba wazieze ngosti jiri sharaha kabati tabu ya ukayana rebehema polisi na gendarme ndo afanya hasi mangene makushauka wende ili washindi wafanye hadhari za nuko kazi jiri yabo ilazima ebange amani lo niyo abahainu na rishukure Mwenyezi Mungu na boho shukura Mwenyezi Mungu do ufanya hizo ajo karadhi wa an ashkura rabbi awzini an ashkura nimataka allati anamta alayya wa ala walida wa an a'mala salihan tarla yoda shukura enku alhamdulillah wazungu hamba ka nécessaire mais pas suffisant alhamdulillah hiyo ukiri shake tutosha do ufanya hizo Mwenyezi Mungu ajo karadhi na Mungu ahibenza ngoza handani de amani ngoza handani de amani kabati ngozo ukiri to de amani. Mkonsi wa mwiso wakaujimlisa namna emisomo ya ujadidisha maarifa warumishi wa kimahakama neze barnamaji za ladhimu zitilwanziani ili mahakimu wafanye hazi haundu uendele ya Jumainu hunumuruni inti ya Faransa de arami ya mali ili msomo unu ufanyishihe namna ya ladhimu msomo unu ngaudunga woye barnamaji ambao FSPI mkonsi ukautanganya wizara ya mahakama ne balozi wa Faransa hosoni mwa Komoro. Hamida Eshatamadi na Salim Ben Abdullah Zarkashi. Zaidi ya milioni majanamane fedha za Shikomori yanude mapesa ya rimiawe barnamaji ya uilimisha wanuwarongolao magrefie, magistra na mamudai haki. Barnamaji inu ngesisindriao harumai namna ya huendesa ezi haziza hao hususan haruma wakati wa urenga hukuma nziro. L'accompagnement du secteur de la justice au Comores. Umdungano wa hatune Komori yo miongoni mweze falikiza hatu muhimu. Haizo hosaidia umwendondo wa mahakama yo wajibu. Yeze haki za mwanadamu rabonzera hunundani zitiroarilo. Hususwani hunu Komori. De l'Union des Comores dans le domaine des droits de l'homme. Habole waino rukoja uvalide. Yani rukubali hazizafanyisha rijeri rukubaliane nazo zijao. Radopte nazo yani rijeri kubali nazo joja parti yao ya mahauja tena ngo activities jofanywa na projet no. Projet ino ikamba ije dispenser aux formation ya magistrat ma huissier ma avocat ne manoteri ino ikamba yo ngi representant na ambassade ya balozi wa Faransa ikamba waede ai ya chargé na ne programme ino yo demande au moment avant leo mona na délégation ya bandi ya certains magistrats wala wa Faransa jabano waja asire formation yo. Inu barnamaji ijuni katoma ya inji ye mahakama ya Komori habori juao eze tambuzi njizi ya remao. Madaindwa jina ya taarifa habari le shirika la Chine CGC li tia wole pare la fomboni mwali landi soka za elami ya handani ama zihazizaha ngazendao noreje dingoni hamba abi habo ikao mvuanziro zende naure malesiwa imakati ya mwiso yanu. Hussein Abdullahi haruma maelezo zaidi.
Takdiran kilometer ndaru zisa ziundwa harma mjiwezi wa Funguni. Hauhandisa harma ya aksi ya 4 ya umra wa kulasi hauvirili ya harma ya aksi ya 6 na 7 ya umra wa Islamic na kumoteli imabarianu ya isa ya tilwa ilami ya Tanganisonel Gravi. Wataalamu wa shirika la mashinua CGC ikau wanudi wadhaminishwezi hazi zaunda imabarianu wawenzi wahandisi utia ilami haulindili ya umjwe wa mashini ya robe ikau wakati unonge irumilao harmashisi wa shanzuani. Mashino diju jaitie irube. Amma hazi vuanziru zahandisa urema shiswa shamwali rangula wa bujana atailewe inu. Mikabala mengi imabare ya yesa ya menyeha. Imajamiru ya shuka hazi vuanziru ya gugura dongo na msanga harma ya aksi ya 4 ya lawa maison des épices uja harma jumbala mahakama la Funguni. Zitube wa jau baumvi ya mikabala imabare yandi na ufukuha hasotan harma imabavu. Hauka imabare yanu ya enshi ya kingezi vuanziru imadhamana wal shirika la CGC wandao na utia zikanal hauwitsa imaji. Amange muhimu wandu wapare shawiri la uharaka la opara mashini ya rube ili wandu wa malidzi hazi mahalani ika uwaisa wafanyiwa. Mana itovunguza izi hazi na izihara manyingi za ukaa wandu wa dongo rengeleza devali vali. Haubakisha harumwale siwa la mwali likatiba la baharai masharti ya unesa wazi tartibu za wana ni mabadiliho ya hihawa na ele wundo la ele siwa la mwali lishinde lirekebeshewa ili ele siwa likena sura ya njema lede na hueleshewa imadhamana wa ele siwa na makungumanyo mbali na mbali warenga funvu harumo mkonti wakahuendeli ya yu aliansi ya fomboni hadisati alitamu harumo maelezo zaidi. Zakabaoni harmo mkensi uno de hadisi mmoja nina wele haili katiba lingiao harmo maendeleo na ankiba zilola nao harmo mwanu na mabadili ya yawa. Gouvernement comorien watsaha msaada usoni mwa partenaire AFD wafanye mitwala ya hujotia nziani barnamaji ya hukamba vale insi yatu vukeshema shahukamba vale shikundisa hunumwali shijeshike picha harma maswa ya angina ulihode ibarnamaji ya maendeleo ya insi harmwe plan d'action ya daula ya Komoro. Ili picha la ishisiwa shamwali litotongesa vuke mrekebesho harmwe ilibundo la ishisiwa hauhifadhi ulanga wa ujune na wamonsi bewa jau na uwana na mabadili hoya hawa na ibarnamajino itoka harmwa panza la miezi 10. Le shirika la Telma lipara imabahazazi na makungumanyo ya kinafsia ili wende wawajulize ze faida ziliyo yekangwa romiao mvula barnamaji ya tuluanziani ili mru ya jue ya renge mapesa hau ya vehe mapesa hau ya fanye biashara hanzi ya za telefoni. Le shirika linu wa wataha wajau wakaye wanachama Halidi Mzuri na Salima Ali Ratiraka. Mvula inu barnamaji ya usahilisha ombeho no mrengo ya fedha harma ze telefoni za nkodeni. Harma ya hafla inu ya madhamana wakawai hudumu waunesa ya ukaya marudame jindo ya liyo harma ya mvula ikaongyo nyivenufu. No kamru ya ke mwana chama dodunga enzinzi ya za lazimu na domjitekelezo osoni mwao. Ika ujajiru waunese zila servisi ikaongarta hao orjilance tihale hao. Notamment local leo ndo lufaransa wa mapesa ya je direct arma telefoni ya hoan timpa kamru ya juu ya dozungulia local leo mria juu ya kondani hahe ya live ze abonnement za Canal Plus za hahe donc ngabo services zinji kao leo bikahuja lejeri zitekeleze harima ima operateur économique wa hens ili wajue ili development ya hens ngejo dungana harima enamna wa Komoro wajorenga ya development ya service. Izoko ili inu barnamaji ilona mavuna lakin haina za nyumeni ngazipasi wao zikaena usubirifu ili wandu warambushiwa ni mwana uzalo. Ela gazeta alwatoni kejahuzi wa Jumainu zinu hawo ikao watangazaji kwa jashinda wakamilisha zihazi zahau hasibabu ndokosifu wa mwenji. Ojua ukaye alwatwani kejaroha do wakati wandu wakosomai alwatwani ili wajue zibirau haruma inti watu ihonda wa mahala iko huziwa. Ti alwatwani bahi tide ya dhuriha ya ORTC wajau bandhu ya zombo ziantwali ya homrengwa daima waho mwenji. Ikamben Said na Salimu Ali Ratiraka maelezo ya Hamida Esha Tamadi.
zitambuza mwenje kazituransi uhenjeza. Ndongo ikao ikasibabu ledaho la matangazo la Alwatani kwa jafanya zihaziza hao leo. Shenhansi vanu tikota journal. Funisha shenhansi vanu. Donc amono wakati ngohendao shansi na shura tujondoka mtsungo baki. Sibaitse na shensikitisha unga wanda tungoja mwanzisa juna taba londi na roshea odunga wonza ngwendo zao. Tuhanza wan mathomana homwenje wafanye muhimu mana inde pumo yende sabse ndongo pia. Tizongulia mna vanhu vonse Alwatani yahuzi wao tizondoka lwati. Tatsongezando kari kavati mwenje nasingari wana ukakweli kavati mwenje nguo tabu armwaye capital yatu kwa jambe miji nze. Nge detoro moido ngarlienshio sha daula fikiro kavati wafunye matso kwa dazao ngwa dauda. Holi hode mudiru jimla welda la Alwatani ngumakinishwe maraia yaoka zensi huzi jao ngujwenda na uhula linlambao pano solaire ili huendele ya nezihazi za hao. Donc itongeza ezihazi ke jashinda za kamilishia usiku jana huu. Abo ondoti joshangaya haukaya vanuri tsaha namna saa tena ya mwenje wa saya ama do mwenje wa jua. Shabukarna ubatsemi hono yao. Ababahenunga se oblige tena ri tatuze zila fikra za hatu heli rike ajur. Na udojua ya uka ye hawainu kaiture mabasi ye ledaho la matangazo la Alwatani ama nana ledaho la ortese wonti ngware mao ni muhima unu ndongo ikao gereje zao dingoni hakuu yezi haziza hao. Shindo shaswana shibulwa Jumainu hunumoroni wataalamu wa haziza swana wajitekeleza ili wende wachuze ezebidho azaha unawonesa ujuzi walonu eshindo shinu ngashijo hendele ya haruma panza lantihunne inu barnamaji ya tilwanziani ni Harmonie Tropique hamshirikiano ni Alliance Française ya Moroni. Salima Ahmada Ali na Ahmed Nasor wakahadhur. Wandu wa haziza swana 14 duwafanya boneso lahezi haziza hao homunasaba wahe shindo shinu. Nizo ziruhusu wafanya wezi ya razinu wajue utaalamu ulono wanazija na washikomor harima womva wahezi swana. Kula wanano wadali ya shindo shinu hawanza wanruwa basa uwezi hazizinu gebidiyo wazifanyao wakena uaminifu nizehazi wazifanyao. Wanondu wandisandongo ntiti hatazi jazi huwa wanruwa doamini wafanyao mimi tsandi sahale njafa yani njafa entreprise kajaparo upa au kanga muamini hizo nifanyao ngaiendeleao ndio na haminji kajaja luzi mana komoringa bozi zangirizi nji sha hazi ibaki mananga muamini. Umva wahele fulera yani ndeze jardin urenge funvu panda mwana haruma ishindo shinu. Safia Mahmoud hadungu si hazizinu hasababu ya ndongo mbili. Zihazi zizandisa nyumeni parce que njokwenda retraite mahane donc mwanzo ni honde hazi ndo je ndo fanya donc nzona kai hazi de passion ya hangu ndo fanya ye mafleur nwana hazi mama hangu ya do fanya. Haonesa waja uyauka uwakomori wahandiso yelewa ifasiri ya utia swana ledaho la mndu. Mimi surtout des plantes za vaza no kamndu havaza ledaho toujours roho hiyo yo burdiha donc pourquoi kauju hapo tasi hone ma fleur hone alafu ma fleur yangu yo tima zero ya wala yo en plus yo hana kaltezinji hoshashiza zenyushuru ihola duani mengoni mwezi joruhusu wandu wabuwe mashirika menji banuntiju. Daula yorenga mafumvu mongomine na mfukare arumajana ekati komandeze zitabaza hanguba yavunga ijola hawani ezo kwekalonzo fanya calcul ntushida na fanya ila bubu a 2500. Umva wahezi swana nguo mengoni mwe mivaikao yutsanka fuvu padamana haruma wombasa uwo wahe ankiba ya henti ye mashababi ngela vimu wandisofikiri namna ya ubua wanahazi haruma wamvaunu iliuwa na nobure hosoni mwao.
Lejuzo la hezeli chingi lo rahisi haruma lesi wala nzuani hapo ikao kilo ya lichi riali majana maili haruma ishindo shamutamudu hunu o wakazi ngwajitekelezao ili huenda wazitahe ama wazichuza ongwa unisao zetambu wazienshio hapo ikao lejuzo la hawakalitu henda hamade namna wakawzitumaini naridunge utasi habari. Harumwe mikabala ya biashara mbali ya umuji wa hizi mtamdu usiparambia za mwiri ziujwao kalite na hikade ziloksi au dezimanga. Harumwe bazari ya mtamdu ripara umoja mingoni mwa udiziloksi na wae arenge satambu ikao duazi parao ulawana na luvuna. Wasirsingia ila hahulala mbakartilala mauku ta vuna la hija mwisonbani rika 2000 francs ta hupara bani rija 1500 taban kama rija tamani ya 1000 francs. Asenge sawaja uhuka wasparu hana na tambu zangina harumwe bazarini. Wasi karsi tranquilo huza biashara urdia biashara twini rela hor shuka bani karsi makini mana samlamba mkensi hule safu wasi karsi tranquilo. Tambu ini tede wa udizloksi tu duwae wonao be wajao na waudao zimanga na zangina. Moja miongoni mwa wakununu wa zloksi ahakikisha iladha yazo na wengi wazo unumaha. Wami vrema mi apresse so mana mizungwa na hila na mtu lazima madamu avenze free mana free ni tongo muhimu avo ini shundu delicieux of madame sona halelo deje kuleria evani bonsoir loksi shundu nzala dosof. Upande wa zimanga hulawana na ivua uzwa jao zisitiha wengi na uzo zisiuzwa haurahisi. Lehunani sizatuhuka waudiziwani wafanya zibiashara zini ile hutumaini ya maisha yao yakakula suku. Ya idara ya taifa ya hemilenje yone aula ya utanabahisha imaranya ya ukawandu wanji ya haruma ya asihazi azinuba mvi ya mabadiliho ya hihawa nga joparhania haruma ya masiwa na hula wananao banvi ya mikabala wahisa wandiso tanabahi ezemfuwa nari wa ishili. Zijirondo kawa kati unuri lonuo lukaba risari njia haruma ila sisi rikoha mbandi ya asihazi risari njia harumu wakati huu shaka mjua ukana harumai hawa ngavo dinamiki yani ngavo mvuzi njizi bali yao hauzi pusewe mvua huenda mahala ni fulani paraporu ya ukana inye mahala ni fulani donc ngarona ukana izonde zijirio ezajiri juzi ujajana parce zila mvua za forme ha nord-ouest ya Majinga c'est vrai wanyi mvua yinji haruma omkabala huo hususan ndo baharini hata usiku wa jana iwaswili haruma shesiwasha Maore shesiwasha Nzuani na Mbavi haruma shesiwasha Ngazija ama ndo upande wa sud est baisha kejaka ya Nziro donc yabondo kana karna ujambo kana asazike jaji asazija ama ila dinamiki kaitu tsongezekeze mvua zinyao mahalani zishinde ziwaswili haruma zisiwaza hatu. Haudhukuru ya sport zenye chaguzi za uhansi idara ya nyumeni ya uongo za ekoziki ngazijofanyishia itarehe 20 na mfukari ya Desemba kabili. Azma ya rengwa ne waziri wa honaija na sport Nurdin Ben Ahmed banda ya hadisi wadzima ne makungumanyo ya sport ya heyenti. Swadri Said na Ibrahimu Mkababo. Lihau mbeli mwa waziri wa habari za sport Nurdin Ben Ahmed liliendelea libumjilu la kutanganya makungumanyo ya sport harma umuji waizi wa Moroni. Na hunu nukutwantaru dezaka muhimu harma ya mahadisiani ya handa de namna ndoato samihutu ya makungumanyo ya spori ya kayavula hukuma pamoja na ikozik. Hunu kutwa ya vidi ya kamuhimu harma umonanonu de namna watu hensi ushikao shituja shenrese tu zinchaguzi wakati kao duato para umwelewano. Na hunu inukutwa ya raruka ya kamuhimu harma libunjilio lini dia husu tu itarehi ya huendelia libunjilio kulao la hujocha guatu ya madhamana wabi ya kao dia pasa tu waje watawalia ikoziki harma imahamine jao. Na hunu itarehi 27 ya umwezi wa Desemba yedi ya tsaulwa tarehi mashuru ya hujoendesa tu zinchaguzini mamo vande wa ibirompi ya kao dia pasa tu ijita walia ikoziki. Monsi gejo tongeza ika wandu warohe harma periodi ya krizi periodika onge dure rangu 2016 atabasa abon fikiru kana ibidir difereshe au kana yo solution ngasi deja hamwe bu ya etunoel ngarona we solution deja
zahusu tu mwelewano kaodu wafanyishi harma umonano hunu waziri wa habari za sport wa ana umakinifu umbelu mwa iseiyo la ukana hunu wa mwangishia amba hunu ipasa tu sharia mpya zinzangalo hanerabuzi kabla ya ujohira libunjilo dibavu lao la ujohensi ya madhamana wapia katumbaneri shindiri tanga insana tarijari fanya mahadisi ya nukta za parantaru tarzi hadisi wavo ta satisfait man ntongoni ka paro parhana nendo mbemba de koziki kenserabuzi ile de instruments tutongezao i politiki nationali ngenziani na wawa le kinumene tartibu kaudi ya rumilo harma libunjilolin la uhensi tu isuku ya Assemblée Générale hunu wa Syria amba inti itsobola hukuma stoka unziru ukayarisilawo bonze yabo narfanye consensus ribakivan shale kanga sina azma ya huenda rendera tsabona onanyasi walio bonze e consensus yo kaikiri harumwa renikiwa dele rambilwa e dele a partir ya hedati joroha ngaitsahawi ki 30 jours na waswili tu zile razini ubande wa wizara ya habari za sport na ushababi wamoja na ikozik wasilindilia hena mnakao dishika usha dunia sha sport olympic watojitamuka utu harma ubande wa isatwa ini yarengwa harma monanu Championnat shahezinsabu za judo hadaraja ya Afrika ngashijonji ya nziani haruma lesiwa la bushini itarehi 10 mfukari hujilia itarehi 20 ya Desambro likungumanyo la judo la Komori mkinishiha litirenge funvu hasibabu kosefu wa mali kaonga ngwa yenshio nuo ni madhoma na wade kungumanyo linu waonesa ukawa ele hazira aiza hao hosonimwa wizara ya dhaminishi wa Yespor nardungeze fikra za hao Sengedhamana nifanye hazi nirumishie federation iwasili wahanu boko karjaka ushidara iwasilisha imakati yabira atahundra leon sina hatamba toma hata yambanongo sauf que tsende mbio à gauche à droite si essayer ni wone hanamrujushda ani saidie rifanye hata nishide ni nende na mumumyezi Mungu kangarjo wasili kama gabenzi shansuju namnaje vanu zamba vanu tsende mbio tsihundu mbili ya hangu ni atleti ngabo amwendu mbio na mapesa ya sanjo ya hunda waka ngamlindwa na bergema na libe iho ne droit de participation activement hundo nayo do wakati kao president wa jaula wakati aka kandida haparaze mouvement sportif riaja sinaeri wambie mautajio hatu ni ze problem loni ziningo mongoni ze participation ma ze championnat continental zino ni championnat du monde zino mongoni zinongo boko tsongeza sport hatu kartushido ni ha obonze akanga singo baki obohoni hatu hon wananyaso ya football wao do arende ha do afaume wa hensi ino heni msafara walo nuongo asejo na timu pesa lu mashashi waka juzibano akopashia wanikwa 100 millions jao abontu jozo za dépenser rubrique hindiri sha 100 millions za tola usiku zima wanikiwa nako ntwelewa 100 millions wasili 13 millions ate wasili 2 millions 600 bahindo mimi mmono kazo ngo zirisao Waziri wa Sport Nurdin Ben Ahmed hasualiwa naye hajibu hena mnaino bon wabele dossier wamtongoza montanzo sangi harma montamana dossier tikia nzima tiono benzima tsaiona no sijua mbawasi unu lazima anirika relation na ministère de finance mana wasi msedi funu wasi de remiao be ministère de finance doit toi aval mana ka ministère de finance que sina chuntu watu toajeje be bawo simboshi la marhabarabuzi president wa federation ya judoka zimbio azendao namna emprenda zimbio mo serikali sedia waskara ronga mbakatu sedia be karibana rendez-vous leo na president wa federation be karashinda rona na fikir Barcelona na armazilera zijoa c'est-à-dire que le sport qui ambeli football qui ambeli yo le football ya tonge sa tarjil wano pe ko bonio réalité yo réalité babu karto joueur na risque nguvu ivozi já urgir zihimilie iyo babu tisi wamsile toma pesa be na kama pesa babo si ambini mba serikali ito tamba ne balwa waswase di urde hale wangina se do urdo wa ujido wao ne wakati kana tongwa ja ne ka serikali shinda ifanya donc wala si jido tu